neku paralelu i šta su potencijali, na što treba gazati? Može. Znači, jedna od atrakcija, potencijalnih atrakcija Valjeva, tačnije šire okoline Valjeva, pa je ne samo Valjeva, znači i dela Užičkog kraja, Bajine Bašte, je vampir Sava Savanović. Samo za razliku, primjer, od Arnauta Pavla, koji je ličnost koja se pominje u istorijskim izvorima. Sava Savanović je ličnost koja je nastala samo kroz književno delo, znači nije poznata u istorijskim izvorima. Istina, po selima Valjevskih planina, od Rine, pa znači do Gore Milovca, postoje legende o vampiru Savi Savanoviću, međutim, danas je nepoznato da li su one nastale od ranije, pa ih je Milan Glišić iskoristio za svoju pripovetku, ili je to pak, ili su neki neimenovani vampiri, kasnije, kada je Sava Savanović postao poznat kroz ovu pripovetku Milana Glišića, dobili to ime. On bilo kako bilo, dokaz da je vampirska priča vrlo atraktivna, dokaz je Rumunija. Ali kada pogledamo ture u Rumuniji, na koje idu turisti, oni faktički od 90% elemenata i više od 10% elemenata koji obiđu putujući kroz Rumuniju nemaju veze sa vampirima, sa Drakulom ili pak sa vampirima. Vampir je faktički tu samo jedna karika, jedan promoter, neko ko svojim poznatim likom poziva potencijalne turiste da dođu i da vide i nešto drugo. I takva je bila početna i naša ideja u Valjevu da Sava Savanović bude upravo tako nešto. Promoter koji bi doveo na prvom mestu, doveo goste sajma turizma na naš štand koji smo imali, a potom promoter koji bi dovodio ljude u Valjevu. Za sada je ta priča umrtvena, znači Sava je ponovo zakopan, međutim, vampiri ko vampiri uvek mogu da izađu iz groba i da urade ponekad da to je nešto korisno.